Yang naik nu mana coba? Sok pilihan. Mang Robi teh iya ye. Oh iya teh. Jalan mau. Oh ya. Siap. Ayo. Oh. Dan apa tuh kamu? Dan apa tuh kamu? Aduh, Ujang dadah Jang. Jang dadah Jang. Dadah heula atuh. Oke Ujang, sekarang lagi ada di Nuansarium Gunung. Jalan-jalan Jang. Jang, jalan-jalan Jang. Dadah Jang. Sekarang lagi ngajak jalan-jalan Mang Ujang Sanud, Ujang Sanud. Jalan-jalan di Nuansarium Gunung. Kalau ada yang mau jalan-jalan naik ATV boleh. Datang saja ke Nuansarium Gunung di daerah Pangalengan, Bandung. Tangannya bagus-bagus, boleh datang saja. Kenalkan lah, hareup. Naik teh. Nih, coba tuh tanyakan harga tiket sabaraha na. Ini dia ngomong teh. Ngomongnya buru. Teh, abdi mah dieu teh. Oh, teh. Nah, ayo barotak kieu gitu. Hah? Barotak kieu teh. Heeh. Teh dipangkas. Oh, eta teh. Oh, dibaban pakai mesin gitu. Oh, mesin rumput. Nah, Yodit, maju Dit. Gas. Dadah heula. Ayo. Dadah heula. Jang, muntang Jang. Joget atuh joget Jang. Lain TV Jang, lain TV. ATV. Joget Jang. Joget Jang. Turun. Joget Jang. Goyang Jang. Aduh, nyusul si Ujang. Nah, ya. Rokok juga ya? Oh. Bae atuh rokok potong. Aduh. Ah, dugi sampai alias dugi. Kumaha Jang? Udah. Butuh refreshing kan gitu. Kalau Magico malah cuci mati imah. Bener tak? Kumaha? Well. Nan awewe. Beli aya nu bade ATV mangga dongkap wae ka Nuansarium Gunung. Jayana. Tah ieu ye. Mang Di depan gerbang standby setiap hari. Oke, siap. Selamat. Ini sama siapa? Kang Lilit, Kang Lilit Lilit. ATV. Oke, siap. Upami dina ieu mah sieun salutak. Sieun salutak Ya. nami eta namanya. Nami akun TikTok. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Lilit. Siap, kami berkah barokah sehat selalu.